اما بین سر مجارا کو ایدی بو روجوا سرکی لترکیه و باکوری کردستانی مثلا کنگریا PKK دا خویانی هات دانین هات بلاف کرن کنگره لدار کتیه هر چقاس بریارا و هینا نهات به اشکره کرن جی لی گاوه که گرینگ بو پیکاتنا کنگره او جی پیکاتیه ددما پیش ده بتایبتی دوار سیاسی ده و چه ببه از جبریز محمد کاماچ پارلمانتری دم پارتی آمده بپرسم نها هر جوی باجاری لگل من دم باش بریز کاماچ تو بخیراتی روداوه گاوه که گرینگ هاتا آویتن PKK راگهاند کو کنگره لدار کتیه جنها و پیوه امی ایدی دقاده سیاسی ده چو گوهرتنام ببینن گلو؟ بله یعنی ام بیجن وکی پیام 27 نیسان به عالی برز اجلال و حتی پاروکرین خالا هری داوی او گوتن شرط و مرجن و پیام آنه که بجی وره گره بناسازی حقوقی و سیاسی آوا ببه یعنی گره او بنگه وره آوا کرن که بیام جی خوب بگیره و یا جی پیواجه چاره سریه بریوه بچه يعني 27 سبايل حتى انها هم قاده سياسه اذا هم عاليه دنداجي براستي بينابر خبات بوي پروسه چاره سری هاتم بردوام کردن و هر وها سردیدان امرالی جی بردوام ببون امبر و جی جارک رحمت بر سریا اندر دخوازن مدخواز کو سریا اندر و داویا و بیواجهی ببینه لبخابن موی و انداکر ام رحمت اجرا دخوازن پیشکلیه کی بوی پروسه چاره سری جراستی بکاردانی هدی ام بجن وکی بنابر کار خبات هاتم بردوام کردن هات است کی دی انجام کی دنج دوی عالی و هات دیار کردن پشت اراده برز جنان دانی به هوله PKK جی وکی پشکریا خو دیار کړي وو وکی داخیانی هات بلاف کردن به عالی دیوانا کنگره و هات بلاف کردن هفت و پنج نابرا پنج و هفت گلانه دا کنگره PKK وکی داخیانی دیوانا کنگره هات دیار کردن که کنگره به سرکفتی پیک هاتیه بله لی انجام نامه و بریار هینا نهات اشکره کردن بریز کاماچ چما گلو درنگ خست PKK راگهاندنا انجام نامه yani براستی ام بجن شرط و مرجن کو از بجم آواکرنا کنگره و کی دزانی به دو بشان هاتی آواکرن و کی داخویانی دیوار دوی رنگ دیاره و حتی انجام نامه وان هر دو عالیان ورن به هفرا و کی داخویانی هم دو بجن آگاهی مجروی رنگینه انجام و بجون و سر انجام هر دو عالیان دا کو داخویانی کی بدن ولی پرساوه یا یکمین جبوی کو وی عالی دا پیگاون شیمبرتن آویتن و هر وها اراده دردی که و کنگره آواد به دید قادا سیاست دا گره قادا حقوق دا ترکیه دا پیگاون شیمبر عالی دستلات ورن آویتن کو اف پیواجه هانی به آوه کی سرکفتی پیجوه بچه شرط وی ایدی وکی دبیجن عالی کی پیوستی خو بجیتینه هر چقدر ام انجام کنگره وکی زلالی جی ام نزانبن لیبل وکی کنگره سر بنگه ها پیاما اجلان هاتیا لدار خستن ایدی گره دستات ترکیه بوی واری دا عالی حقوقی و سیاسی دا پینگاوین شیمبر باویجه و جوکو پروسه چاره سری لباکور کردستان پیجوه بچه بله او گاوین سیاسی و حقوقی بگومان و دبن بانه پارلمنتوی ده بین آویتن و آماده کاری وان بنگه وان لور بیدانین و تو آماده کاری کرن دروژین پیش ده هنک پروژه یاسایان پیشکش بکن یا هونه پیشکش بکن یان و عالی دستلات وان پروژه یاسایان پیشکش بکن جبو گوهرتنین یاسایی يعني براسي ام بيجن صريحة هذا جي ام بيجن بنجها كو بناسازيه كي حقوقي وسياسي ورا واكرن زمينه پارلمانتو دا گرهويا بيك ورا جبوي كو زمينه پارلمانتو بيك ورا نكو عاليه كي وهنا كي عالي خالن حقوقي ورن بيكانين گره پارلمانتو تر سر مساله هانه Partiye deslate el opozisyonu gele hevra veki komisyonu ki xabate ki lidar bixinu xabate ki hevpar ligori rastiya ve pevajoy hane gele parlamentoya da zebile ki avab be eviyat seri hatta daviye da hatta iroji peşniyara me ko em dixwazin her alit nava ve proseye da ciye xo bigire her alin erine xo bine zaman و هر وها
به هر عالیه کی دا براستی و پیواژه هانه پیش و به لی مخابن حتی هاد زمین پارلمان تویدا پینگا و کی بیرنگی نه هاتی آویتن دانستاندن هنه پیک هاتنه دانستاندن چه بونه لی بری و کی پینگا و کی شنبر به زمین پارلمان تویدا پیک نه هاتیه ام بوی بهیوی نکواد بیشم وار روزم پیشی آمده ev komisyona ku em dixwazin di parlamentoyê de ji bo ku ez ê bêjim zemînekî hukukî û siyasî ava bike ew komisyon were ava kirin. Gava yekemîn ya ku pêwîst e bi lez were avêtin ango gava pratikî jaliyê desthilatê ve wê çi be bi dîtina we bi rêzkamaç? Yani براستی و سری حتی نه داجی هم به پروسه هنه به پیواژه هنه هم دو خالان بنابدیکی و جیل بجاران هم مثلا هنه برای گشتی را راگهاندیه ev xala ekim aştiye yani aşti ve ser henek ilke am pek vere am dibêjin yani ev ilke çiye yani welatekî hevpar jiyanekî wek hev ev ilke hane ilke aştiye birastî bivînengiye a duyemîn proseya çareseriyê proseya çareseriye demek ki dirêj ve berdewam bike xal bi xal ve were berdewam kirin lê belê em bêjin gavên pêwîst çi nebêk demê de werin avêtin hûn dizanin bi salanın şaredariyên Bakurê Kurdistanê bi aliyê qayîman tê rêxistin kirin her wiha di kirtîgehan danêzê bi hezaran sedan dikarin nav bikin ên ku tendurustiya wan xirab di zindana da hene em dikarin bêjin dozên ku wekî nehukukî siyasî ser siyasetmedaran hatiye girtin hatiye vekirin ev dozên hanê berdewamin û ya herî muhim jî ew e ku şert û mercên Birêz Öcalan ji bo ku proseyê bi avayekî vekirî û bikarî be têkîldariya xwe her kesekî ava bike şert û mercên Birêz Öcalan werin sererast-kirin ev xalên ku min gotine tenê ji bo em bêjin niyetekî baş diyar bibe ji bo ku proseya çareseriyê pêş ve biçe ev xalên sereke geret serî de xalê pêşîn me gotiye geret serî de ev pênga werin avêtin lê wekî em bi xal qala çareseriyê bikin em jî dizabawerin dibînin jî ev ya we demekî dirêj bikişîne yanî wekî proseya piskirêka Kurd di Bakurê Kurdistanê were çareserkirin di bingeha hukuk û siyasetê de em bêjin were bicî kirin ev ya demekî dirêj ve bikişîne lê geret serî de van pêngavê hene rojek pêşa rojê aliyê desthilatê de werin avêtin zemînekî hukukî ji bo van pêngavên ku min ha hejmartin gotin ev pênga werin li gor niyetekî baş diyarkirina niyetekî baş bi raya gihîştî ra jî ya bibîne baweriyek li raya gihîştî jî ser vê proseyê çê bibe geret pêşî de ev pêngavê hanê werin avêtin qayîm şûn da biçin girtiyên ku tenduristiya wan xirab bin ya jî siyasî rehîne hatine girtin ew werin berdan ya herî sereke ew jî bi avayekî zelalî şert û mercên Birêz Öcalan ji bo ku bikaribe xebatê xwe bi avayekî vekirî û zelalî bike derfentê wî biçê bibin gerek şert û mercê wî were guhardin. Girtiyên siyasîyên weke Selaheddîn Demirtaş û gelek kesên weke wî ew ê jî bêne berdan di demeke Kurd de yanî mesele ne temam ên xweş bi rastî divê beriya her kesî derkevin pêşekî ji bo wan be lê gelek girtiyên siyasî jî hene ku bi salan girtîne û bi neheqî gelek ji wan. Belê rast e yanî wekî dav xalan da min wê jî got em bêjin dozên ku vê di gavê bi sedan siyasetmedarên me di zigirtîgehan da girtîne em dizanin herkes jî dizane raya giştî jî dizane desthilat xwe jî dizane ev girtî hene ne meseleyekî hukukî da di zindanan da ne her wiha bi operasyonên ku wekî hukuk wekî ji bo berjewendiyên siyasî hatiye bikaranîn û ev hevalê me hatine desteserkirin zindanan da ne wekî mînak we jî anî ziman doza Kobanê serî da Birêz Selaheddîn Demirtaş figer yüksek da her wiha sedan siyasetmedar di vê dozê da ceza girtine du girtîgehan da ne herkes dizane ev ya ne cezayekî hukukî ye ev ya dozekî siyasî bû serî da ew wek mînak we jî anî ziman û dozê bi vê rengî ew jî wekî em bêjin tabî tenê ên ku tenduristiya wan xirab ne ev jî serî da wekî em bêjin pêngavekî
ve gave boy ku hukuk xarab kirine hatına avetin geleze ve gelen ser hukuka ku ve gave Türkiye'de aji derbastar ve gave azebejim nava hukuka da cive heye ve gelen ser ve hevan eme ek vi rengi hatına da serkirin seri de varım berdan. Gelek ispas Brez Mehmet Kamaç parlamenteri Dem Partiye Amede du meyvanê me bû zor spas.